Assalamu alaikum tuğanlar. Efirde maksimalda bölüşüp ketayız tuğanlar. Bugünkü efirde özünüzler bilgende Kazak bordoşlarımızda revolüsiya bolup tuğanlar. Oşol revolüsiya bolgan жерге azır ODKB военныйларын жөнөтүп. Бул жерде Кыргызстанда ODKB'нын составына кирет, ошол мүчөсү. Ошол жерден да биздин мыйзамсыздар, дөперастар биздин военныйларды ошака жөнөтөйүн деп атат. Менин жеке пикирим боюнча туугандар, бул туура эмес. Бул казактардын ички иши. Бул казактар эли өздөрү чечиш керек. Биз военный жөнөтө турган болсок, бул интервенция деп коет буну туугандар. Бул туура эмес. Себеби казактар мамлекетти өздөрү чечиш керек ички иштеринчи. Анан кийин өзүңүздөр билгендей туугандар, азыр депутаттар чогулбай кворум болуп атат. Мен чакырып кетет элем кыргыз элин. Эсиңиздерде болсо, Баткен окуясында өзүңүздөр билесиздер. Тажикстан Республикасы кирип келгенде границабызга адамдарды өлтүрүп кеткен маалда туугандар. Ошондо Казак Республикасы тажиктерге оружие саткан. Эсиңиздерде барбы? Казак эл эмес. Казакстан мамлекетинин жетекчилери Токаев ошо окшогон адамдар казактарга, тажиктерге оружие саткан. Ошондо эстен чыгарбасак туугандар. Ошол маалда бул казак мамлекети, казак эл эмес. Казак эли башка, казак мамлекетинин чиновниктери башка туугандар. Мына алып кетели. Өзүңүздөр билесиздер, эми мен ойлойм туугандар, казак эли өзү чечиш керек. 30 жылдан бери деп биз сүйлөгөн сөздөрүбүз бар, өзүңүздөр билгендей туугандар. 30 жылдан бери, мына була казактар деле 30 жылдан бери чалды көрө берип, Токаевди көрө берип жатады туугандар. Булар да өзүнүн жашоосун, өзүнүн саясатын казак эли бауырларыбыз өздөрү чечиш керек. Анан Путин жөнөттү, Рахман жөнөттү деп, анан биз дагы жөнөттүргөнүбүз туура эмес. Биз жөнөтө турган болсок, пусть мына биздин мыйзамсыздардын балдары бар. Шайыр деген үкасы бар. Баягы ким? Мынас камчы ташыйтын бала, чоң баласы Томас деген бала, ошо балдарын жөнөтсүн. Садыр Жапаровдун баласы бар, ошону жөнөткүлө. Өзүбүз көрүп турабыз да, мен Казакстанда эмне болуп турганын биз көрүп турабыз туугандар. Азыр бүгүн эфирди карасам туугандар, Ташиевдин депутаттарга сүйлөгөн сөзү бар экен, анда өзүнчө ун кымбаттап кетсе эмне кылабыз? Азыр 4 эле границабыз калды, ачык калган барды жабылды. Ун кымбаттаса туугандар, ушуну биз илгерирээк ойлонушубуз керек. Бизде будай өсөт. Запас кылып алып койсок болот болчу. Аны кылган жерибиз жок. Биз ун боюнча көз карандыбыз, өзүңүздөр билесиздер. Бул ун боюнча монополияга ким уруксат берип, ошол жерде акча тапкандардын бирөөсү бар бизде. Бакыт Төрөбаев деген бар. Ошол мыйзамды ун боюнча мыйзам баягы акцизин алып коюп, госпошлинасын алып коюп, мындай айтканда таможный. Ушул жерде Бакыт Төрөбаев деген депутатыбыз акча табат туугандар. Ошо монополияда, ошо монополияны ун боюнча ошо Бакыт Төрөбаев күнөөлүү. Канчалар деген зыян биздин бюджетибизге 800 миллион сом, по-моему. 800 миллион сом биздин Кыргызстандын бюджетине зыян келтирген ошо Бакыт Төрөбаев болот, ошо ун боюнча. Ошо Казакстандан алып чыгып Кыргызстанга алып келип сатат. Биз эмне ошо боюнча үн чыкпайбыз туугандар? Биз деген мамлекетибиз 800 миллион акчадан калып атат мисалы. Эмне үчүн булар Бакыт Төрөбаевге окшогондор байыш керек дагы? Анан элдер кыйналыш керек. Азыр бир кап ундун баасы 2200 сом экен туугандар. Мен айтып кетет элем мына азыркы депутаттарга, мен берки 63 депутатка эмес, берки биздин эркек депутаттарга айтып кетет элем. Арасында бир 15ге жакын эркек депутаттарыбыз бар, мындай. Бирөөгө моюн бербеген, өз пикирин айткан, ошо депутаттарга айткан. Колубуздан келсе туугандар, биз ушул мына мыйзамсыз эки дөперастын баягы солдаттарды ошакка жөнөтөбүз дегенин каршы чыккыла туугандар.
Bular kim? Kıyın bolsan balağını jönöt, akаңы jönöt, ukаңы jönöt. Sadır Japarov, akalaring var, ukalaring var, je kamçı taşıyıp ukang var, ona döperas ukang var, deputat oşon jönöt, balağını Tomasты jönöt. O şerge var bir Kazaklarının korgap gelsin. Tuğandar, gelingizler. Emi öte oğur Kazak'tan bu tuğandarga da öte oğur oldu. Sebebi bu biyilik, mizam, bu şol öz el başı kılıp özün monarxiya kılıp aldı da bizde demokratiyalık mamlekette tuğandar. Misali 2 surok oturgandan keyin 3-cü surok prezidentlikке koyup. Da bu kişi az gelgensip el başı boldu. Andan keyin Tokaev'de prezident kıldı. Ben bilmem. Bu Kazak elimi özü çeçiş gerek. Men Kazak elimen. Men Kazak elige tezrak tınçılık kalayım. Bu tezrak normaldaş gerek Kazakistan. Birlikte жаңы таза адамдар келиш керек Казакстанга. Мен жеке коюм тугандар. Себеби булар Казакстанды өздөрүнүн менчиги, мына биздин 2 дөперасга окшоп менчик кылгандай, менчик кылып алышканда тугандар. Биз да ойлонолуп тугандар, мына көрдүңүздөр, Казакстанда азыр ушундай тополоң болсо, булар ундун баасы көтөрүлүп кетсе эмне кылабыз деп. Ошо проблеманы чече албай жүрүшөт тугандар. Кудайдын берген рызкысы бар тугандар. Бирок биз военныйларды жөнөтпөшүбүз керек. Ошол мен ошол жеке точка талап да кылам. Силер Садыр Жапаров, Ташиевдер, силер эч ким эмессиңер. Биз үчүн силер авторитет эмессиңер. Силер айтсаңар эле биз военныйларды жөнөтө турган. Мен кыргыз элинин военныйларына кайрылып кеттим. Барбаңыздар. Биз ошол Тажикстан Республика агрессия кылып келген малда ушул чиновниктер, Казактын чиновниктери оружие саткан, ошону эстен чыгарбайлы тугандар. Odupkan suraganda Odupka girgen emес ошол жерде. Biz bir içki sayasatına biz aralashkan hukukubuz жок. Putin jönötө берсин, Рахман jönötө берсин. Ал өзүнүн ошолордун проблемасы, ошо мамлекеттердин проблемасы. Biz Кыргыз Республикасы эл чечебиз, каяка жөнөтөбүз, каяка жөнөтпөйбүз. Мен ошону талап кылам, ушу мыйзамсыздарга. Силер никтосуңар, ачык эле айтайын, никтосуңар. Силердин да жакында тагдырыңар чечилет. Ушулар окшоп эле тагдырыңар чечилет силердин да. Мына канча деген Казакстанда канча деген жарандар бейгүнү өлүп кетти. Бийликти катты кармап отуруп, ол бийликти кармагансаң деле, кармабасаң деле кетет. Токаев да кетет, Назарбаев да кетет. Мен сиздерге айтайын, ал жерде ушу 30 жылдан бери ушу проблемалар чогулуп эл чыкты. Эл анан каяктагы мына Россия телевидениясынан, башка телевидениясынан террористтерди бул калп, караңда калп. Айерде террористтер эмес, ал жерде эл чыкты тугандар. Эл өз тагдырын чечет казак эли. Биз аралашпашыбыз керек. Өздөрү чечет, кимди президент кылат, кайсы бийликти алып келет, ал ички өздөрүнүн саясаты тугандар. Анан кийин бир барпылык, мына айтканда барпылык бир акабыз айтса эле военныйлар жөнөтө турган болсоңор, балдарыңарды жөнөткүлө, акаларыңарды, укаларыңарды жөнөт, ошолорду коргосун, ошо Назарбаевди, Токаевди барып коргосун. Анан кийин акылдуу болуп эле, мына депутаттарга акыл үйрөтөсүң. Мен ушу Камчакага айтып кетилем, ака, убагында баягы чокоюңузду эстетип коеюнчу. Шералы ханын чокоюн илип койгондой. Түрмөдө жатып, Атамбаевге кат жазып кечирип коюңуз. Психбайнс аркылуу учетко туруп, түрмөдөн чыгайын деп. Ошо күндөр эстен чыгып калды. 2017-жылы Жээнбеков президентке койгондо, ошон Жээнбековдун кандидатына шайлагыла, мен кандидаттым ошон үчүн алып атам, ошо кишини шайлагыла деп Паткалим күндөрүбүздү унутуп койдукпу? Ошол күндөрдү унутпайлы тугандар. Камчака билебиз да, Алымкан бир күн соо бир ооруп калат, бир карасаң ооруп калат, бир күн карасаң эле соо болуп келип калат. Бул акамдын аты камчы маселе, Алымкан деп эле коюп коюш керек болуп калды бул аканычы. Ачык айтыш керек да бул нерсени. Не, корко турган жерибиз барбы? Булар эмне Кыргыз мамлекети атасынан же чоң атасынан калган мамлекетпи? Кыргыз мамлекетин менин да мамлекетим, сиздердин да мамлекети. Бул бир мындай айтканда мыйзамсыз, мындай айтканда эмчиесник, мындай да пожарник, заправщик бизге акыл үйрөтө баштаптыр.
Kıyın ekesin oşo Atanbayev malına akıl öğretmey bilen kıyın ekesin. Türmede dastoyuna oturbay bilen misal şu kamçak ayet gedetdiler. İyilap, sıktap, dostlarım sattı boş öyle Talat Mahmut'u Sadı Japar'ı satıp koyup çıkıp turamaz da tuğanları. Erkek boğun adam bir temte жүрüş gerek. Birlikte gelsen dağı, mızamsız gelsen dağı bir temte жүрüş gerek. Bugün var, etten yok, etten görüyoruz. Etten bayağı Sultanilov degen general var olacak. Gekenmen töragası. Bakiyev mallar. Ne oldu? Oşonun taqdiri seni kütüp turat. Kamçı Taşiyev. Oyla var. Sen türmeye jaş baldardı qamap koysan ele biyilik almaşma. Almaşat biyilik. Almaşat biyilik. Sebebi sizler öz milletinize atkara albay, eldi jaş olsun kıyınçılıktırıp, kımbattattırıp, azık türlükleri gösterdim. Mına maladesken Kazak eli. Zıjını gaz götürülgön üçün 60 tengeden 120 tengeye götürülgön üçün çıkışta. Bizde 3 ese azık türlüktün produktası götürüldü. 2 ese GSM götürüldü. Kırgız eli un çıkpay oturat ko. Значит biz ne? Güne özüzde Kırgız eli. Güne özüzde. Sebebi un çıkpay turgan elde olur. Ozunaga tükürüp kelse de un çıkpay oturuyor gile. Mına tuğanlar. Bul degen eldin taqdırmeyen oynaşkan kişiler, buna aytkanda mıйзамсызlar, жуликтер, мошенниктер деп koyum. Ertemenen bir söz aytat, geçinde bir söz aytat. Düşünbeysin. Bir günü sok, bir günü oru, bir günde yüreğin operatsiya kılıp koyat. Men düşünmem bu adamdıçı. Geçele pneumonia olturup, onası götürülüp jatat dep turlar, ertesi jiyinga gel otat. Pneumonia bolgan adam, öyle больницада жатқан, реанимацияда жатқан адам ертесі қанып çoğu болып келіп қалсын. Ойланғылашы туғандар. Бұл жөн еле құры сөз туғандар, популист сөздер. Мына орып қалды, анан ертесі ішке шығып қалды. Бұны мындай дегенде, мектептерде bir gün сол, bir gün орып келбей қаласыздар ғой мектептерге. Ошо Алымқан деп қойыш керек та, бұл Камчакан атын Алымқан эле қойып қойыш керек болып қалды туғандар. Biz özümüzün siyasatımızı жүргүзүш керек Kırgızstan. Başka mamleketke aralashpay, içki siyasatına aralashpay tuğanlar. Revolütsiyaga biyilik almaş gerek. Biyilik almaş gerek. Kazakistan'da biyilik almaş gerek. Ben oşuna jeki oyumay turtam tuğanlar. Sebebi 30 yıldan beri degen bizde söz var tuğanlar. Özleri ver, kimdi prezident kılat, kimdi alып kelet, kimdi yok. Biz özümüzün içki siyasatımızı kıla vereli. Produktanın arzandatkıla, GSM'de arzandatkıla, akılına cesa arzandatasınlar o. Arzandat albaysınlar. Sizler kudretine jetmedi. Sizler kul münösünüz. Sizler şu Rahim Milyon bilen Cembek'tin kulusunlar. Bunu aytkanlarca. Ben açıkla ayttam. Emne üçün Kırgızstan, buna o Sadır Japarov özü jonu menen terisi menen sezgen adam türmede oturup al. Bir jol emес, 2 jol oturgan adam. Gelip çıkıp durup bizdin jaş baldardı, mına Kılmamatov okşogon, Жеңиш Молдохматов okşogon jigitlerdi kamap, korkutup, ürkütüp, mına okşogon мировой преступниктерди Аскар Акаевге okşogon, же başka okşogon koya verip, ак үйдө tosуп алат. Эмне үчүн биз ага он чыкпайбыз? Nege biz talap kıla albayız? Emne üçün benzin kımbattap ketti. Qaysi prezidentin aldığında 70 so'mga benzin çıktı. Qaysi prezidentin aldığında azık tülüktün bağısı 3 есе götürüldü tuğanda. Emne üçün biz onu çıkmayız? Bizde elde günü tuğanda. Sebebi ozunlarga çiçip koysa dağı mı 2 döperat. Un çıkmay oturasın. Baldarыңарды qamap, baldarыңарды pıtka kılıp şu sizoda korkutup, ürkütüp, mınaga pakazanya ver, oğa pakazanya verdim. Oşa on çıkıp oturgan bizde günü tuğanda. Bizde tuğanda. Aydeger qaragandыкtan tuğanda. Hazır, un Kazakistan'da olup ketse, unun bağısı 10 minge çıkıp get. 200 minge çıkmıyor, 200 minge. Al senin problemin. 200 minge çıksa sen daha getirsin. Erten Kırgızistan'da çıkarsa sen daha getirir. Anan akıldı insanlar gelse birlikte. Anan Kırgız elinin jaşosu jengildi. Sizler oşağın döp beraslar çum olur mu aytkanda. Kırgız sayasatını botkosunu çıkarıp hazır eldi kıyınap atkan geziңер. Misal men geçegende aytıp kettim. Hazır Kırgızstanda 30 bin akça so'm tuğanda. Produktaga jetpeydi eken. Men taң kaldım oşonda geçe. Oynap jüröt tuğanlar bular. İştegen jok. Hokey tegip jüröt, futbol tegip jüröt. Bular oynap öyle jüröt. Balasına İspaniyaga uçup barıp kelip otat Taşиев. Dubaydan үйдө alıp koygon. Bularga mine akçanı jinadı, birös Kıtayga kaçat, Kamçakam Dubayga kaçat, Evropaga kaçat, na tuğanlar. Biz kalabız, biyilik ketet, el kalat. Bekler ketet, el kalat. Oşondoy tuğanlar. Anan keyin çiçalayız, o bu dep.
Koluna koko tiyin gelgen yok buna. 2 ayda yüzürün görösüңөр degen adam oturat hazır dağılı. Kıtay Asman şardı salabız dep. Asman şarbay ele Kıtay şarı bolat eken. Çina tağı bolat eken tuğanlar. Mana tuğanlar. Oşol kölübüzdü de kaldırıp koyalım. Şu çumolarga işenip durup erten Kıtay investisiya kılat. Akçanın ubagında kaytar albay kalasın. Kölübüzdü alıp koyat. Ana. Oşen tuğat. Sen birinci qarızdan kutulgatça, Asman şardı koyup durup qarızdan kutulgat birinci. Qarızdan. Batken şarındağı bağı Tacikistan Respublika agresiya kılıp girip ketken örtü örgen üylördü jaksına kılıp bütürgülö tuğanda. Anan kayakta Asman şar, 10 Sen Asman şar üçün taşıyık okşoğun 10 jolu törölüş gerek, belki sadırga okşoğun 20 tası törölüş gerek. Törölüp çiz gerek, o şardı kuruş üçüncü. Bulardın dengeli sabatsızlığı, bular bir jönöke bir ayıl kurala oken bular. Bir elik üyü ayıl kurup görsünçe birinci. Anan ken Asmanlı şaşardı söyleysiňer. Bayağı götünde barmak salsa öl bolboyt degende oşonday olotasыңар da men aytpayın dep attım эле акыркы күндөрү уже мындай эфирге чыкканга туура келди. Мен өзү чыкпайын эле деп жүрдүм эле. Бирок мен өзүм кармалбай кеттим тугандар, чыгып өз позициямды айтканга туура келди тугандар. Себеби болбойт тугандар. Бол токтотолу ушундай нерселерди. Мына окшогон мыйзамсыздар, сабатсыздарды алып келип алып, мына эл кыйналып 2 миллионго жакын адам миграцияда жүрөт. Мына кечеги депутаттардын, мисалы кечеги миграция боюнча комитет ачабыз дегенине Адахан Кимсамаров айтса, Адахан Кимсамаровга каршы өзүнө каршы болот деп биз миграция комитетин ачпай коюшту да, мисалычы. Biz 2 milyon Kırgız mamleketin azı büdjetin elin bağ atkanlar, Kırgız el sırtta жүрген migrantlar. Biz meneseleri hesapleşesiniz. Biz talap kılavuz hesapleşken geçi bu mizamsızlarga. Men sizleri tanıgan emesin, tanıbayım dağı, bürok biz talap kılavuz. Uağı saatte gelet, kuda kalasa, buna akiret geçeyin. Ben bular tanıbayım tuğanlar. Bular uağı gelip joopko tartılar tuğanlar. Ömür boyu erkinin ajratılgan statiyalarda özlerini işleşti. Bu mizamsızlar. Oşöyle Sadır Japarov, oşöyle Taşiyev. Sebebi Batkendegi ölgön jarandardı biz putkarıp kalsak bolat bolçu. Oşoga bizdin mizamsız ajobuz koyenekliğinden 2 gün Bişkekten jatып algandıktan 44 jaranızdan ayrılıp kaldık tuğanlar. Biligim alıp koybolsun Bişkekte depçi. Bularga bilik gerek tuğanlar. Bularga akça gerek. Bular el üçün işlebet. Men aytıp gelgemin ayta verem. Sebebi bular gelgende bir ebegeysiz Kırgız elinin atına bayışıp tuğanlar. Oşa bizdin akçabızdan bayıştı tuğanlar. Ükası bayıdı, akası bayıdı, ecesi bayıdı, bardığı bayıdı tuğanlar. Anan kayakta adiletlilikte aytabız tuğanlar. Katını sayasatqa aralashıp ketdi, Ümit fondunu açıp. Balası aralaştı, ükelari aralaştı. Bu ne degen akmakçılık? Bu bizge tarih sabak bolbойт экен. Mına Akayev ne olup kettiler? Şu balası ayalı aralaşkandan gitti. Bakiyev ne olup kettiler? Balası inileri aralaşkan sayasatqa aralashıp oşoğa getiştiler. Emi biz tarihten sabak alışımız gerek de tuğanlar. Toktatbaylı şu neselerdiçi. El üçün kızmat kılbaylı yok degende mamleket üçün. Mamleketke kızmat kılsak tuğanlar. Eldin jaşosu jеңилдейт degenimde tuğanlar. Üşüntüp azı men migrant bolup jursam, balam migrant bolot, ne vere migrant bol. Bu Kırgızstandın geleceği boluş gerek tuğanlar. Biz Kırgız mamleketini saktap kalışımız gerek. Жаңы mundarga berip önükö mamleket kılıp tapşırıp ketişimiz gerek tuğanlar. Ana mına okşoğun savatsızlardı, bilimsizlerdi ap kelip alıp, eldi kıynap, mına emi vayenlilerden Kazakistan'a jönüdü. Emi bağını sögöйн deysin, bağını jostki sögöp koyun deysin, emi özün karmaysın da bular kaçı. Bu akmaktar, nazik söylesen jakpayt bu akmaktar kaçı. Bularga özün okşoğun küçtü koldansoňar, bu döperaslarga. Oşonda düşünöt bu döperaslar. Mına geçe Edil Baysalovdu bir jaş bala ortoňky golun görsetip koyupdyr. 2 sutkaga kamap koyupdyr. Edil Baysalov, men mına Edil Baysalovga aytyp keteyin. Edil Baysalov. Mına aytkandaçı, sen akmak, sen jügündü, sen aramkor. Oşol bala 2 gün senin üçün oturup otat. Mına bir ortoňky goldu görsetip koygan üçün misalıçı. Bul kim bolup kaldı? Özünçe Hanzada bolup kaldı Edil Baysalov.
Tuğanlar, akılınızga keleli tuğanlar, akılınızga. Men çakırıp ketem. Azırkı şu deputatlardı çakırıp ketem. Bayağı Anna Mandatlı, İman Nurun, Aylant degen partiyaların deputatlarını çakırıp ketem. Mişenim berkilerge aytpayla koyun, olar men deputat katары санабайм алардым. Ошон үчүн бул депутаттарга кайрылып кетем. Уруксат берип бериңиздер. Баяндыларды жөнөтпөшүбүз керек тугандар. Эфирди аяктап атып, ушу казак элине, кыргыз элине тынчылык, аманчылык тугандар. Жашообуз жеңилдесин тугандар. Арзанчылык болсун кыргыз элинде, казак элинде тугандар. Бизге татуктуу, таза инсандар келсин бийлик ошо Казак Республикасына, Кыргызстан Республикасына. Мен бардыгына аманчылык, тынчылык каалап кетем тугандар. Тынч болуңуздар. Эфирде сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович көрүшкөнчө тугандар.